Sala falawa Samoa, malole ngale loi tiute ma fe awa le nei aso, alo maia se whapopunga fo ile nei o lau Samoa Taulogologo. Samoa atu ia tātou tala, o lea so lea sa whaatau tai ai se sauninga lotu, ale societe tautua popoanga o tangata, po o le TPT, ale mawhatanga o ao tinale EFKS, sama whaiona awa iai lau Samoa Taulogologo, i lea sauninga mo se tātou ripoti. Pesenga malia ia ma le matanga o fie, nalango naina le maota o tina, na ua tau o fie le societe o le tautua puapuanga o tangata, ale mawhatanga o tina le EFKS, wale whaatinonga o la lato sauninga lotu e peo na masani ai tau sangata itasi, i leo lua iwa iaso le fono usu le kalesia, mo le sila fia, le tasi le neo societe wailonga lona sauta waile atu nuu, ma le kalesia, e maisi o lana fisoasoani mo au nanga mo o mia, e tala whiaunga ma le ingoa le tautua popoanga o tangata. Lea sauninga lotu sa taita ia lea le susunga le whaletua le taita i fono le fono tele, ale EFKS, le susunga le whaletua ia teki uile lea. Na whamanatu wai le susunga le whaletua, i le tāua whaiva whaatina mo le manui o tangata, e maisi o le tāua o le ana pongi moni. Pe a fai e le iai le loto e fai ai se sautaua mo e mamai mai. O le wha manatu le nao le salalele mo tātou le rita e ana. Ia tu mau tātou le alofa whamaoni. O le alofa whamaoni, o le ofolo loto ma lo uso o popoana asia. O le alofa whamaoni, o le whātu mawina lea, o le whaia o tātou porokalame masani, o lo whātino ai, lo tātou awolani, ia manatua. O le ana kumimoni, o le lotu mawalala, ma le alofa. O le fina alofa i lea le atua, ia i tātou ki whātino. Maola. O sei fuori tātou a via Jesu Cristo. Nā tani ngāi lea na kuni moni. O lo fina ngalo ai le tātou ta māui le lana. O le ana kuni. O le alofa whātino ma le lotu maolalo. O le sunga le whaletua ia teki ui le lea, mai le matanga luenga le pā lo te whanga maa le ipata, o ia lea sa avema presidente o le societe, mo le tausanga luafe lua se funma le tasi, i le luafe lua se funma le lua. O le sui presidente o le sunga le whaletua ia ta whao whaatau, mai le matanga luenga whaleata. O le whailau tusi o le sunga le whaletua ia se Murana, to whaio no Williams, mai le matanga luenga whaleata. A le te utupa o le sunga le whaletua, ia lea whapa na patoo, mai le matanga luenga a le tuo tane. Lea whana nai se konimo lau Samoa Taulogologo. I se ripoti lama mai le societe le TPT, o le aso lea waloa i ai le avea le susunga le whaletua ia ta whao whaatau, mai le matanga luenga whaleata, he avea ma presidente fowo le societe, se atuanga le nei o le ripoti. O le aso lea sa aloa i ai le se e ane o le susunga le whaletua le toe ina, o le matanga luenga whaleata, le susunga ia ta whao whaatau, e avea ma presidente le societe tautua popoanga o tangata, mo le luafe lua se fulma le lua, i le luafe lua se fulma le tolu. O le tofi ai o le susunga le whaletua ia ta whao misi palauni whaatau, o se avanoe sui tūlangai le susunga le whaletua ia teki ui le lea, o le matanga luenga le palo to whanga maa le ipata, e peona sa se e le tofi le luafe lua se fulma le tasi, i le tausanga luafe lua se fulma le lua. Sa maua le avanoa lau Samoa Taulogologo, i whaatalatala noa le susunga le presidente, ma ia ta uai lo na nganga whaafetai, malango naina o le whaatau waa, ono le nei tō whinga ua ia se e iai. Whaamoe moe a le soasoani mai le nganga o le li, na ngona whaatau waa.
Ia le ngona fo ile vai o le loto. Ia te talo pe ile tua. Ia lo fangia mo wal manosi mo fo ile loto tele. Ia wale tiu te wa bala winai ile faingo fie. Ia fa mo le so mai le nganga le ia la fa faingo fie ia uma. O le tasi le nei o tofia filifili lava I tausanga taitasi, mao se awa noa e au onai, ele ngata I le society, o le ekalesia ai whaapea fo ili mamalu lau tele o le atu nuu. Tausanga taitasi fo ia whaatino ai lava fe soa soani, e maasanyo no fo ina le society mo maota ngase ngase, o le au nanga whaama mātoto, whaapea nisi o whaala potopotonga, ai maisi o nisi o le society wa maua ngase ngase tunga, e peo le kānesa ma le stroke. O le vai aso fau lea wa fofua e asi ai le society, nisi o vaenga I momoli alo ia iai, na latou fe soani, le whanana I se koni mo lau Samoa Taulogologo. E silia le fase fuluafe whanau, I le vai tausanga o le limanga I le se fulu manitasi tausanga le mātutua, wa mai au na whaatino tui pui mua, o le covitis fulu maneiva, le tu a inga le Pfizer, e peo na whaamawina I le reporti an matanga luenga, o le soifua manonoina, se atoanga le nei o le reporti. E silia I le fase fuluafe whanau o le vai tausanga o le limanga I le se fulu manitasi tausanga le mātutua, wa whaamautu mai reporti an matanga luenga o le soifua manonoina, wa mai au na whaatino o latou tui pui mua, o le covitis se fulu maneiva, o le tu a inga le Pfizer. I whaamau maunga le matanga luenga, o loo whaamawina ai, wa fase fuluafe tolu se lau fitus fun ma le fitu whanau, o le vai tausanga lea wa mai a tui mua, e tusa lea ma le iwa pasene, o le whaitawa o whai o whanau, wanga wa amo le nei tui pui. Mai lea whainu mera whaamawina, lava le nei, o loo mātawina leanga I pia ilunga o whanau, wa mai ana whaatino latou tui pui. Mo I latou le vai tausanga o le sefulu ma le luanga I le sefulu ma le fitu tausanga, e tusa ma le lua sefulu aluafe, fase lau ma le wha, wa mai ana whaatino tui pui, ma wasilia ma le se lau pasene o le whaita wau whai, wanga wa ai le tui le nei. E to alua sefulu limafe valu se lau wha valu, o le vai tausanga le nei wa mai a uma tui pui e lua o le COVID sefulu ma le iwa. O le vai tausanga o le sefulu ma le valu anga I lunga le mātutua, e se lau lua sefulu ma le luafe, lua se lau iwa sefulu, wa mai ana whaatino ina tui pui mua, o le tu a ingo le AstraZeneca, ma wasilia foi le se lau pasene o le whaita wau whai, wanga wa ai le tui pui. E se lau sefulu ma le whaafe, lua se lau fitu lima, le vai tausanga lea wa mai a tui pui e lua, e tusa lea ma le iwa sefulu wha pasene o ina atau wanga wa ai le tui. Ilona o te lenga, o loo maua le wha maunga e tusa, ma le se lau fitus fun ma le tasi afe, ma le fitus fun ma le tasi, ila tau ma le mamalu lau tele o le atunuu, wa mai atui pui mua, o le COVID-ti, le ngata I le tui o le tu ainga o le Pfizer, ai whaapea fo I le tu ainga o le AstraZeneca. Wa toi fautua ina mai le matanga luenga le mamalu o mātua, e le tatau o na whaia le tui pui o whanau, pe a whai wasilia I le tolo sulwalu le mawalunga o le fever, mai fautua ina le whaia le lei o se tau saminga whanau, au le I whaatino le tui pui. O loo watoi whaamalo si mai fo I le tāua le whai o le tui pui, a wale saunga le mōma I a whianga le whaamai, le whananai se kone mo lau Samoa Taulogologo. O se ripoti lata mai fo I le nei le tūlanga, lo I ai le whaamai o le COVID-19 fulmaneiva, I te tono si o tātou watu nuu, peo na ripoti a mai an matanga luenga le soifua maloloina. A o tato iai pele nei vai tau le whamanatuina leonos futau sangal malo tuto atasi Samoa. Whaafei loa I o tatou a inga asia si mai talo na toi tatala fe malanga inga whaava malo si o tatou watu nuu. Aile ngata I leo le usuia I fo I o le fono tele le ekalesia whaapotspotonga kerisiano Samoa. Ai o lo whaamamafa mai pea whautuanga le soifua maloloina. Mo le saunga le mua tangata lau tele, mai a fianga le COVID-19 se fulu maleiva. Walipa tia mai an matanga luenga le soifua maloloina, e to atolus fulu maleono I lātou fōua PCI, le siama le COVID-19 se fulu maleiva. Tu sai ma whaamaumaunga mai le aso wha e anga I atu, le aso sfulu maletasi o setema, lua afe lua se fulu malelua. Ma ua si iti ai le au whai o e wā afia, I le whaamai le se fulu lima afe, iwa se lau lua se fulu malelima. Mai le awhai numera, se fulu lima afe fitu se lau wha se fulu maleono, I lātou wa whaamaunia le PCI, mai le mamalu lau tele o le atu nuu,
Ma le to se lau fitu se fulumaleiva o I lātou na whai malanga mai tutono Samoa ua awhia I le whaamai. Wa whaamawina mai na matanga luenga le soifua maloloina e to atolo lo whaata o tolia mole taimi nei ni maotanga se ngase I mototua. Tu maupea whautuanga mole atunu atoa na ia tausisia pea whautuanga mai le soifua maloloina e tu ina atu I taimi uma. Le whanana I se kone mo lau Samoa Taulogologo. Lea whaia si nā tātou mālolonga pūpuu, o nisi o tātou whaasaralanga whaapisi nisi, o nā tautari mai lea mo ngana whaaperitania. Your TV2 News will be right back after this short commercial break. During the cyclone season, Samoa is more prone to flash flooding. You can help avoid the harmful and damaging effects of floods by taking simple precautions. Take flood advisory warnings seriously and respond without delay. Special weather bulletin number 2. Use sandbags to block water entering your building. If your home or business becomes flooded, immediately turn off the power mains and disconnect all electrical appliances. Also turn off water mains and gas valves. Move all valuables to high shelves and upper floors. If it's not safe to stay where you are, evacuate to a safe shelter. Do not attempt to walk through flooded areas and keep children away from drains and ditches, as these can be life-threatening. Drive slow in floods to avoid water washing into nearby properties. If your vehicle stalls in a flood, leave the vehicle and move to higher ground. Floods often carry sewage and chemicals. Therefore, you must properly clean and disinfect all areas when waters recede and it's safe to do so. Check gas valves for leaks and make sure the area is properly ventilated before use. Dry and carefully check all electrical appliances before using them. Discard all food, cosmetics, and medicines that are wet, as these may make you sick. Floods cause dirty water supply, so always boil water before drinking. Keep your ainga safe. Plan, prepare, protect. Good evening, Samoa. Here's your TV2 News for tonight. Leading our bulletin, the Tautopopongao Tangata Society of the Congregational Christian Church of Samoa National Council of Women has conducted their church service today. Your TV2 News was also present to witness this special service. Beautiful vocals that wasn't heard from the last 2 years due to COVID-19 pandemic was beautifully heard this morning during the Tautua Popongao Tangata Society during the morning devotion to officially open the annual conference, which was usually held in the first week of the CCCS conference every year. The morning devotions was led by Teki Uilelea, the president of the society for 2021 to 2022. The Tautua Popongao Tangata Society was known by our nations with their outstanding support
to those who are in need. The president for the society 2021 to 2022, Misteki Ulelea from Lepalo to Whangainale Pata district. The vice president was the Misi Palauni Fa'atau from Faleata district. The secretary was Semurana Tofayono Williams, also from Faleata district, and the treasurer Leafapa Napato'o from Mituotane district. Ilkana Lelifano for your TV2 News. In other news from the TPT Society, Tafao Fa'atau from Faleata district is now officially selected as the new president of the Taulogologo Tangata Society. Here's more on this report. The Taulogologo Tangata Society of the CCCS National Council of Women has a new president. She is Tafao Misipalauni Fa'atau. She was appointed by the society to take over the position that was formerly held by Teki Uililea, the good lady for the CCCS chairman, Josefa Uililea, of Lepalo Tofanga and Alipata district. This position is appointed yearly and having the opportunity to step in and serve for the society and the community, since this society is all about giving back to the community when church members need help with their health and other matters. Each year during this time, TPT Society donates to hospitals both in Savai and Upolu, and also to the dialysis units within the National Health Service and other organizations in society. Tafao Misipalauni Fa'atau, the new president of the society, expressed her gratitude for the opportunity she has now to serve for the betterment of the society. She also mentioned that receiving this position is an honor for her to lead the society according to God's will. The position also consists of difficulties and hard tasks to be fulfilled, but everything is possible through God's guidance. Hopefully sometime next week, the society will visit hospitals and the dialysis unit to give them their help. Lefana Naisekone for your TV2 News. Over 40,000 children between the ages of 5 to 11 have received the first dose of the pediatric Pfizer COVID-19 vaccine, according to the latest situational report from the Ministry of Health. Here's more on this report. Over 40,000 children between the ages of 5 to 11 have received the first dose of the pediatric Pfizer COVID-19 vaccine. The data, which was released by the Ministry of Health earlier today through its official Facebook page, shows that 40,377 children between the ages of 5 to 11 have received their first dose of the Pfizer vaccine, which accounts for 99% of the eligible population. The progress in the number of children in that age group being vaccinated has increased significantly. For those aged 12 to 11, a total of 28,404 have received their first dose of the Pfizer vaccine, accounting for over 100% of the eligible population, while 25,848 are fully vaccinated. Furthermore, a total of 122,290 people aged 18 and above have received their first dose of the AstraZeneca vaccine, representing more than 100% of the eligible population. However, only 114,275 people are fully vaccinated, accounting for 94% of the eligible population. Overall, Samoa has been able to vaccinate 171,071 of its people against the COVID-19 with the first dose of the AstraZeneca vaccine for the adult population, whereas the Pfizer vaccine targets the young population. The Ministry of Health has advised that children recording temperatures more than 38 degrees Celsius will not be vaccinated. Parents are advised that children should have a good meal before getting vaccinated and that they should be present during the administering of the vaccines. Lefana Naisekone for your TV2 News. Here is the latest situational report of COVID-19 in our community, which has reported by the Ministry of Health. As we are still celebrating our 60th year of independence, greeting our loved ones from overseas when our international borders reopen, also this busy 2 weeks for the Congregational Christian Church Samoa's annual conference, the Ministry of Health is still urging the public to maintain good personal hygiene at all times for a safer Samoa and a healthier Samoa, and to prevent from COVID-19 infections. From September 4th to the 11th,
36 new positive cases were registered, with the Ministry of Health taking the cumulative number of COVID-19 positive cases, both community and border, to 15,925. Of this number, 15,746 are community cases and 179 are border cases. There are 3 cases currently in managed isolation at Moto'otua Hospital and none at the intensive care unit. The Ministry of Health continues to implore the public to remain vigilant and adhere to public health advice by continuing to wear facial masks, complying with social distancing, stay home if one feels unwell, and maintain good personal hygiene at all times. Lefana Sekone for your TV2 News. And that is the conclusion of your TV2 News for tonight. We'd like to acknowledge the continuous support of the Samoa Water Authority. Have a blessed evening. Good night. Male fa iunga le nalo Samoa Taulogologo mo le nei afiafi, mo moli whakataitele le pulengo le suavai mo le langolango ino lang Samoa Taulogologo. Manu e tele le afiafi, tau whasa i fua.